kaunti ya Laikipia na makiria Laikipia ya Rugongo nimathiete na mbere na gukayana makiria kuri thirikari makimuria metikire kumakira bara kubona ati firigisheni ya kuruana na makiria kuhitana na jakaracia ekinae na ilithiete na mbere na kuagagia muingi na makiria kuria mwena wa kana gicigo-ini kia Doldol guku ni kaunti ya Laikipia nithiete na mbere na gutungwo ni kihinga kumana na wagi wa barabara uria kwagiriire makiaria hindi ya mucemanio uria ugutongorekana ratongoretio ni mubunge kana ni abunge na makiri uhoro-ini wigi ugitiri uria ratongoretio ni mubunge wa kaunti ya Narok ya ithwiro Gabriel Toingoyo aikaria ni mugite ati itharikaria itoi maingi ricungagiririo ni wagi wa barabara makiuga ati korono makoro magithondekerwo bara ni guteithiriria nginyanagia mabitha borithi aria mari ma amuhohio itemini ria gukorwo makihurana na jakara ici gukiri uguo ni matetete makiuga ati undu uyu ni ucungiririe riu nginyanagia arutwo kwaga gukorwo magithii mathukuru kumana na tharika cia mahinda kwa mahinda. Wagi wa barabara niguo thina munene gicigo-ini kia Laikipia ya Rugongo riu aikari magiikia rita na kuri thirikari gwakirwa barabara gicigo-ini kiu niguo kugacirithia firigisheni ya ugitiri gicigo-ini kiu. Barabara itengenezwe, security roads natoka pande ya Nadungoro mpaka Sieko mpaka Peleta ikifika mahali inaitwa Boibor. Hiyo hawa ndio tulikuwa tunasema hiyo ingekuwa mzuri kwa ili tuweze kukabiliana na hawa majangili. Makiari ya Amerika beine ya Bokish mwena wa Doldol ishera-ini ria kamiti ya bunge igiugitiri itongoretio ni mubunge wa Narok ya ithwiro Gabriel Ole Tongoyo ni mahoete thirikari kumateithiriria gucoka micini cia firigisheni ya kurwa na itoi ithie na mbere mutito-ini wa Mukogodo ndeto iria nyititwo mbaru ni mubunge wa gicigo kiu Sarah Korere. Wamama wamesalia chini ya miti, njwa wako shule imefungwa. Tunauliza ya kwamba hiyo yote 48 hours 40 masaa 48 siku mbili ambayo tulipewa, hiyo shida yote ikatukumba. Tunataka kuomba serikali kwamba wahakikishe wale wenyeji ambaye ni wakaaji wa msitu hali yao ya maisha na vile wanaishi isije ikakatizwa kwa sababu ya operesheni. Kuringana na mubunge Gabriel Ole Tongoyo augite ati mitaratara ya kumurika uteithio wa aikari aya ni uramurikwo agitugiria thirikari ni kiria augite ni maciaro mega ma firigisheni iria thirikari yambikite gicigo-ini kiu akinyitwo guoko ni Sarah Korere uria thiete na mbere gutugiria thirikari na tuangalie vile wanaweza kusaidika. Kwa hiyo ni sababu ya safari yetu hapa. Vile vile nataka kupongeza serikali kwa sababu tangu operation ya North Rift ilipoanza there is a lot of good success that has been reported. Mambo ya wizi ya ng'ombe na uharibifu ya mali imeweza kwenda chini. Tunafurahi kwa sababu kuna hakikisho kutoka kwa rais mwenyewe na waziri kwamba maneno ya usalama watatilia mkazo. Adwini ha Muthingi TV ria kwa nishege wa Wajohi.